Yemfethu yazi ukhona lento ejwayele ungidida nje yabo. Isixhosa phela ngaze ngisenze mina yabona ngumZulu nje yabo. Manje khona lento kuthiwa mhlawumbe abantu ubethusile okanye uyabethusa okanye ubethusile ichaza ukuthini le nto le. Uyabona abantu ne kamande ngabeZulu nanthe izani kum ndinifundisa isixhosa ne amazulu okay abantu xa ubethusile uyabo ukubone mhlambe umuntu abembe like njoba ngikubukile yeah for umuntu ombi ke nje mubukile mumbone embi yena njenganawe nje ngiyakuthola okay ogqiba ke ngoku kowabo kuye abantu uyabo then abantu baye xa bekubona ombi bothuke kuye kuthiwa bethusa ububi then uyena bethusile uthiwe ubethusile yena bethusile imaki khona enye ingoma engiyaziyo la le ngoma le yayizwa le ngoma edlala la nayizwa yeah akuyena ubethusile nina ubethusile naye ubethusile naye mayibo hayi sengiya-understand uyena obethusile ubethusile kanjalo ke abantu uthi atsho athi goduka uyabagodusa nje bethusile hayi ke ngiyayithola ke manje